Emhleni yakudala abantwana benkosi uShembe wawaxoxela amaNazaretha ukuthi uJesu wacishe wamphika uNkulunkulu. Uthi mzwana uJesu bembethele esiphambanweni sezomphika uNkulunkulu. Uthi uShembe thina boShembe sagijima ngejubane sahamba saya kuJesu, safike samvala umlomo ngeduke elimhlophe, sathi akathi Eloi Eloi lama sabachthani, okusho ukuthi uNkulunkulu wami ungishelani. Kuthiwa uJesu sebembulele waIsrayeli, lithi ilanga lamalanga uPhumalanga sikhothela labathale abathi hangula inguqunguqu umhlabi yaphenduka usale udilana nomledana abanye bathi mlethe. Uthi kwahlala umhlangano ezulwini. Kulo mhlangano wahlala ezulwini ingelosi ezinkulu uGabriel zazikhona. Kuthiwa wahlala umhlangano kwase kuyabuzwa abantwana benkosi ukuthi ubani ozohamba usuka ngoba uJesu ingane sebeyibulele emhlabeni. Ubani ozosuka ahamba emhlabeni? Wathiwa Shembe, sathi isigungu sasezulwini, Shembe hamba wena emhlabeni. Bathi abadala lithi ilanga lamalanga lathatha uShembe wathatha amagxatha amabili amathathu siyophuma eminyango. Wasiyabuya phenduka. Wayesebuyela kusona lesigungu sasezulwini esebuza ukuthi ngoba uJesu nimthumele emhlabeni namnikeza umthetho, muphi mina umthetho eninginikeza wona na? Kwathiwa hayi Shembe, hamba uye emhlabeni, wena ngumthetho ngokwakho. Yileyo ndaba esilandelayo, yileyo ndaba abazali bethu abayibona, indaba kaShembe.